Snip My Mars i u ovom ćemo klipu igrati Mortal Kombat 5. Izvinite malo ako je glas. Da stavim. Sada se možda snimim 3-4 klipa pa da stavim da idu na YouTube. Da. Hvala igrici i tvojoj kompaniji zašto su omogućili. Da. Kupim pušku besplatno. Sam desi. Necesito trago por aqui. Ništa nismo dobro. Gdje ćemo to? Šta nam izađe? Jed moj danas počela fucking škola. Tako da možda ne bude cijeli upload. A pokušat ću snimiti barem 2 klipa. Dan zbog toga što ono stvarno a sljedeća sedmica će već biti 3-4 klipa nazad. Vlogove ću možda snimati kad dođem na putovanje. Glavi sam. VIP eliminated. We killed him.
Ljudi, ova igrica je stvarno dobra. I da, neki pišu, nemoj snimati. They got our guy. We killed him. Ja sam VIP. We got him. Sad smo mi VIP. Bomber on the way. Zato moram zadržati VIP što duže. Da mi ga ne kute. Enemy recon active. We got it. Objective failed. Bom! Izdvojim maca. Ovo smo dobro odradili, jest da smo umrli, ali... Moram brzo kod VIP-a. Bomber on the way. We killed him. Ne. Aha, tamo. Got our guy. Bam! VIP eliminated. Ljudi, prvo smo nekako da Bomber on the way. izvukli smo. Op. Это на канал Карате Бой. Он мне дал инспирацию. И великий позор We won the match. за онга. Нема. Великий позор за мой приятеля. Znači ću poslije ovoga kako će izaći još jedan. Zato to bilo to za uvijek. Mi se vidimo u sljedećem.